Bjalo ka ge Palamente e tukišetša kgato ya go fološa MoPresidente Ramaphosa setulong, mokgatlo wa EFF wa amogetše kgato ya go bouta ka mokgwa o sego wa sephiri, e fela o ipileditše go maloko wa ANC Palamenteng go phethagatša dipolelo tšeo o di bolelago phatlalatša phareleng ya phalaphala. Nkosazana spoke on TV and said Cyril must go. Lindiwe Sisulu spoke on TV and said Cyril must go. Supra spoke and said Cyril must go. Tomorrow, let them go and raise their hands. They must not become peacetime heroes. They were talking on TV. Let the real truth prevail tomorrow. Mokgatlo bo swere kopano le babega ditaba go latela komiti ya bona ya bogare mo mafelong a beke le go boledišana le mekgatlo e mengwe ya dipolotiki go sa akaretše Good Party le Al-Jamaa. Ka dingwaleng tša ona mokgatlo o dumetše gore MoPresidente o swanela ke go rwešwa maikarabelo le gore maloko a Palamente a swanela ke go boutela kgato ya go mo fološa maemong a gagwe. Le ge go le bjalo, Malema a se a bolela selo ka mokgatlo wa DA. Our worry is not the ANC, our worry is the DA. Because the DA is pretending, blowing hot and cold, this and that. Remember, the DA did not submit anything to the Section 89 panel. And when the results were being announced, when the report was handed over, Steinhazen said he's giving an educated guess. How can you give an educated guess when you're not educated? EFF e tšhošeditše gape go ya kgorotsheko. And if the ANC votes against, the panel will meet in court. There's no parliament which is going to reject that panel. Sehlopha sa mekgatlo ya dipolotiki ya ganetšo seo se bitšwago Opposition Forum se ya go kopana go sasa go fana ka leano la bona.